Siyabingelela emagumbini amanomhlaba obingelela umthandazi uDlamini eMpumalanga. Kanza kwethu ukhona umthandazi kuseMpumalanga ePetrotif. Sebenza ngayiwasho, ngamanzi, amakhandlela empepho nangomuthi impande. Ngiyangena ezibeni ngelephomeni. Sive into zakho. Siyobethela umuzi, sichela umuzi, sigeze wena, sikhiphe isilwane. Susimo emibe ekhaya lakho. Sikwenza uphumelele uthola isikhundla. Mathenda ugane sikwenza ube negazi ngamandla kuNkulunkulu nangithunywa konke lokuyenzeka umbulo khona ekhaya uma uzigeza uzicleaner uziservice nabungwe bakho uyobona umehluko empilweni yakho but na uhleli uthi inkosi yazi akwenzeki lutho umbulo khona ekhaya zisize ngakho konke lokufunako nangempilo ungakhali nje lomphelo uma ukhule uthandaza awusebenze umuthi sewenza iwasho uphahlwe uzile yonke into ungathi ngoba awufuni ukukhokha bizwe manje ngicela umkhuleko kuphela akhambi kanjalo ngibona khona ekhaya sebenza impilo yakho uyilungisele ufuyilungisele ngakhona akhona abathakathi zikhona izitha nawe ngebungwe bakho uyaziloya ngani ngokuvilapha ikasumela impilo yakho umbulo khona ekhaya uthi udokotela ziclean sukuma clean umuzi wakho uyiclean wena ulungisa impilo yakho uzokhanya izinto ayikho indawo esekudeni mohluphekile mohlupheka kahle indawo esekudeni mawazi ufuna ini but nokuchaza ukubuka ama video njalo kube kuphela kuhamba lesikhathi bani basizakala impilo yaphambili late muva usho sumphela ukuthi sekulate kusukuma kwakho usho usukuma lokho abanye ukuthi ababamba bayofuna impilo yabo mhlawumbe 2 years back ngabe sebakude ngempilo manje Nkosi ngibusise thokozani.